wamandlovu asepondwane. Sifisa ukwemukela lo muzi waseMzibeni. Sifisa ukwemukela lo muzi wonke bonkosi waseMvundweni. Sifisa ukwemukela izunga. Sifisa ukwemukela umuzi waseYilutheni. Kwendangamandla njengoba ke namhlanje uNkulunkulu evezele lithuba elinjena kuyamangalisa kakhulu nakimi ukuthi namhlanje sigcine ngobaba ukuba naye la. Umfowethu ke uThemba akwazanga ukuzonyathela phakathi kwale ndawo, kwakubike njengoba nazi mandlovu. Kodwa namhlanje makuzonyathela umzukulu kaBaba uZulu uXoximbi lapha phakathi kwale ndawo, umzukulu kaSiwela umntakafela phakathi. Nami ke ngiyafisa ukwedlulisa leli gama phakathi kwalomuzi ukuthi cha mandlovu amakhulu kube yisu lokuba ke nathi asimemukele lo wenkosi manizongena naye lapha egcekeni. Simemukele ngale nkunzi, kungabi inkabi, ngoba sifisa ukuthi ukhulekani abe inkunzi emasendesele. Njengoba ke nale nkunzi namasende naye ke sifisa ukuthi abe njalo umntana enkosi njengoba sihlangana phakathi kwale ndawo. Lokhu ke mandlovu amakhulu siyakubonga ukuthi uNkulunkulu akwenze kwenzeke. Izinto ke azenziwa ngumuntu, izinto zingafiswa ngumuntu, kodwa uNkulunkulu owenza izinto zenzeke. Nalokhu ke esikubona namhlanje njengoba nje nibona abaqophayo benza konke into kuyinqopha mlando mina benkosi. Kuyinto eyingqayizivele engakaze ibe khona, kodwa namhlanje uNkulunkulu uyenzile ukuthi ibe khona. Ngamandla Siyabonga ke namhlanje ukuthi lolu suku lufike. Siyakukhulekisa ke njengamandla njengoba umfowethu washo wathi khulekani makufika wena. Siyakukhulekisa Nkosi ukuthi uNkulunkulu akaqinise, akumise ube indoda yamadoda, akumise akukhulise, ubheke lo muzi wendlondo, ungawedeleli khulekani, uzehlise phambi kwabanumzane, ubahloniphe laba banumzane ubaba. Iningi labo bangobaba kuwe, angakhona umkhulu mhlawumbe abemunye bababili, kodwa ikakhulukazi kunabafowenu khulekani okufanele ukuba uzehlise nakubo, uzenze isithutha, bahlakaniphe bona, kodwa wena kuyawuphakama uJehova phezukwabo. amen. Abhalwe ebunzini lakho, ngoba awuyitholi into ongayenziyo khulekani kubantu. Uma ungakwenzi ukubahlonipha abantu, nawe ngeke ukuthola ukubahlonishwa ngabantu. Uma ungakwazi ukuyithoba kubantu, nawe ngeke uyithola uthotshelwa ngabantu. Manje ke siletha leli guqa phambi kwakho njengamandla, njengenkosi yaseMandlovini ekhona njengamanje endaweni yasePondwane. Sifisa ukusho ukuthi ke nathi muzi siyavuma ngaleli guqa ukuthi yebo ukhulekani uyinkosi. Swela Ilokho nina benkosi. Okunye ke nokunye ngoba siyazi ukuthi emhlabeni abantu abasiwa amanzi, akusikho kokwethu lokho, asingeni ke lapho. Ingakho ke thina inhlanya nje inkulu asifuni futhi asilindele ukuthi kube khona ukuba mhlawumbe kungaliwa, kube khona into ebangwayo. Sifisa ngazathi ngaba nokuthula kwakhona ekhaya ePondwane. Siyafisa ukuthi abantu ababambane, abantwana bendlondo kungabikho ozodwengulana nomunye.
kodwa futhi ke umethemba uNkulunkulu wena khulekani umesaba uJehova ngoba ukuqala kokuhlakanipha kukhona lapho. Ngiyazi ukuthi ndangamandla abanye bazobuka ingane hawu ngeke siphathwe thina yilomfana, abanye bayalikhipha futhi negama, kodwa ungabanaki ndangamandla konke kudalwe uNkulunkulu, okwenzekayo kwenzeka ngoba uNkulunkulu usuke kuhlelile. Sithi ke ndangamandla siyakwemukela ngaleli iguqa elilapha phambi kwakho nomuzi wonke ohamba nawo. Siyethemba ukuthi ke sibona nentombi lapha amatshitshi hawu ahlobile impela, mhlawumbe aza kuhubela nje wena wenkosi athi ukhulekani siyamkhulekela khona manje. Ngiyacabanga ukuthi ungakaphenduli wena wendlovu siyawucela amatshitshi asho ukuthi ukhulekani siyamkhulekela. Nina benkosi wena wankosi Zangamandla wena wendlovu